Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi dak orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Uba Lambor Malnyang, MLA but MDC jonga Nongkrem constituency, baru badairu chairman jonga State Planning Board ke Sarkar Jilla, ulapun pau ba wat la ke Jilla Meghalaya kelas dang ban light na ke jing syakta, haga Khlam jingpang COVID-19. Penban ki Paidbah kidang day ban long ki Husiar bha, yo kawan ka wat ka baar jonga ni ke jingpang. Uba Lambor ulapun pau ya kani haba kren ha ke jing yalang ka ba ulakot ban IT ya ki PPE kits, ki hand gloves, ki hand sanitizers, syaki nong tray Asha, ki A&M, bat ki nong tray Aganwadi, ki bahab ha light core sub center. Haba paidien syaki jinglang shop jonga Khlam Spanish flu house nem khat khandai spa khat pra, ula ong bakane ka Spanish flu ka balong thik kum Khlam COVID-19, ka bala jashipor, bat ka bala wan sar biang ha ka wat ka baar. Hagani ka sngi MLA ula IT ya ki PPE kits, ki hand gloves, ki hand sanitizers, ki pump spray, bat ki dawai peniap kenyang syaki dikhot ke task force committee jong seng samla light core pulun, ki ba kit kia, ban senreit dawai hakeleng ki jaka jong ka thain light core, ban yada na ka jing safriang jong kenyang COVID-19. Hagani ka jing yalang lai don lang ru Dr. BCM, ubadai Dr. in charge jong ka Smith PHC, ki rang bashnong, ki dikhot ka light core dorbar pulun, ki dikhot ka seng samla light core pulun, bat kiwe. Ki Paidbah kilai ut kilai nam ki omba alinga ga shongyin kaya hap thik kum gani rinja government bat hadin ka sarkar jubdan thagiri bokhe ki announce ki omba minalat nagani ga Spanish flu ka wave ka banikong kawan yap omba 1 million hadin jabata kamsin ladan syu handai haka maka announce di sarkar popathe ba minalat ini ga Spanish flu kimi ki Paidbah samadan banyarisa ba nilajok ini ga Khlam dari masusi mamasan penting ke sarkar kialit kawan gibril kawan ka wir ka baan ka kham sakhe kasar bomba 10,000 million gibril ka popathe dia dengan orang menin yang kesokan orang mah nginpet yang history, minum deh bakla, nama apa minum repeat show yang history keberim, dan minum di bawah pikir, nama apa ngimkuat, bagi musim bakrodor, bagi gapri, newscom, tadi bawah play, bagi sisa hadu kata, bahkan wan hik bahkan nom kum hapo, itu kisnan diwali no sispa asnan cua. Bah kini kindat sengi kadang leit ban ai kini ki PPE kit ai ki gloves wana lang ki gaju ki sanitizer alit shoshti ki area ki balong red zone area umut sa ko pamlakrai bat sa mokunti kadang dat banwan sa mata dang lai sengi ikali nga gyong kumno pinot balai nada mga ngami mono pensingan ni Paidbah kum ginoyam ni hapan mi sikman andai ang gilit dagba nanti banyarap panasun na biyo ikamay kata today halo kata kabanta ka bang kwa pantans ko ni ko po ba nadu pasdang ka lockdown ngimyo siyong thai ngimyo thya yodam nga hapan pa yung consulting hapan ni siyong meeting man kasi ban prakhat namda ka tinglong ni man dabasti ngimyo thya yodam they compare Idang la bani kendo kumne kumang kendo benta kalong bakadan ka jingkit kli nanga kumuta mang nikmat ba Paidbah tula ai ka jing syania pa de gane ken kapor kapag iha bani kit ya ba kumha kani ka benta ka basakhi ba ka government ka om lockdown banyam syongdut hayi hasan social distancing kalong bang ini jan iwe pagi ka jala jungi nganum karen na fikir ni ka pathai no kan shu ke economy jung kari hapo kani ka pathai mata ka here hadu ta bah India ye ka jing donong mata hapo kari jungi imatan bampor sa sansnam rusnam bangin la bang khlepat ye kani ka jing do na kani ka lockdown ki break isong iyeng lapit ngasupit na kanriang ndai banu mami the doctors, the nurse, the health workers, Anganwadi, Kiasha, Tiba Mio, and show.
pihak penyarung hal kiing babun kiing hapo kani kesinong jungi matray wa mantaro gibale self quarantine gibun ba hapo lekor da pihak penyelek kumno penyelek kumto baro kyu ye shong aram hiing munod penyami henry mo phi phin ha panyayan hato kamde mo kamram jona ban pakhat so mo phi ru pinong kam banyo ye ka jingkot jingkhia ladam don mo phi mano ban ai report sa sarkar Adam don so phim kumno ngintep mangi gomen bahangta don kumta hangta don problem hangta don tige ada dei dam dei na phi ngin te tinga so ba don kam e hani ko por ba mo phi ki blong ki ba kongsan tam kita ki sipai nong ikon ya kani tige ya kani ki pang tinga so badong ba dei na margata hangni latan dot bro siset Kena yang bang Paidbah ya gar gomlong jumpi gloves ngi bagi gloves kilong gitu giba use and throw. Nang penyewa. Use minta sibil labret lesai penung kambiang. Bansak sisai tu kamlong sungai. Dan dengan ai degi we pakai gloves giba pina bansak banpong. Bang ngala ai extra pat namta pat kinegi pipi ket. Ngala ai koi gidi thok. Sumentri ramba ki anganwadi bat ki asha health workers gopudi kejing yo kambia matrai pi benjor ya men hakini kilang la yo ban ya dung sihiet pat kadai ka ba e sisa ikut sia dung buntu tinga dak pen pau sa kata ka sim dung hi ka ba ai ngi sisa kata kaste ba kidon kam bangin ne ya ka e ka ba don kam e hangai dengin don kini ki state umur indai opam mengi la ko ong mate manukin bat pet su de ya ki we pat ki bapon te kata ka jeng play junga ka ba kraw e namantai ki asha agan wadi kham tang e nama de nang ba jong ki hi mangi mentang la don hang ni tang ki asha bat ki agan wadi bangi ha ban ong hi ki let's jong itu ki badang quarantine ngilawan ha ka first phase ngilawan Nadu 14 days, hadu 28 days kidi tang ki asha bat ki agan. Wadi bakin ya inquiry biak. Dakim yo makingin ha bande samangi. Kata kadhi ke badon kam yang naman ta jong ki bakin yo yakin dikit. Kisti bat ki subloi bakin dia dad nam ta kai. ya